صوفيا جماعاتين إهو تماسيان دائم يجمع دستاتين وكان أدرساتو بولتا ياجزي يهنا واقناتين وكان أدرساتو بولتا ياجزي يهنا واقناتين فقلتان وآية وسرد نودياتا نوديا سنتو آية جائبانا خنسرنا بالكوين يتنقل وخنوف بدن الشيخ كينا كامل في كبجمع الشيخ يوسف إن شاء الله تعالى سنة ياتني دعائي بريتو نفقل وديما نتسمو قلبي كينا نقول لفنه ربي جنة آمين جنة دعائي ساني فرجو كمنا فليتفضلوا مشكورين ومأجورين الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gammadani jirtu. Anjoo jira kare. Orqawwan dari bebere orqai kami anjoo jira yo to yasan taata berkatan jeti muda bandata. Apa sumami? Alhamdulillah. Murada kenya makat pinawago. Amin. 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 Galbara pinawago. Amin. Biyatenya biya negara pinawago. Amin. Biyatenya biya negara pinawago. Amin. Biyatenya biya negara murada sani rabbi nuhago. Amin. Isnille murada khaisar rabbi sinihago. Amin. Awhalan nagam maciktan rabbi sinagam macik. Amin. Akan aku boleh sangkan apa wa ifinarku akan tibere itu abdan wa ifinarku. Nama isinarka. Jadi aku berentu tuan bawa karab isinago. Amin. Dina kesan biye jana rabbi adabur. Amin. Dina kesan cile bishamu terabbi agor. Amin. Dina Islam cile bishamu terabbi agor. Amin. Amo gare sana gare gari rabbi no agapis. Amin. Kalman no ago. Amin. Yo kita karkor nagababi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Amin. Atunya akhirat di sini apa deh? Amin. Ulama senjale ulama kerte umri rabbi no ade. Amin. Umri rabbi no ade. Amin. Umri rabbi singkesa tinu ade. Amin. Wajji umri senade. Amin. Shamarat kenya sunda murad sani kunu agut. Amin. Murad kaisar rabbi sini agut. Amin. Murad kaisar rabbi sini agut. Amin. Jadi tene jalan tene karat tinu kaisar tanah. Zalala binti sinagam maci. Amin. Akka betar rabbi sini atau. Amin. 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 Akka betar rabbi sini atau. Amin. Murad muntar rabbi sini agut. Amin. Terka gona lalu no tuye te amas ago terka karke ilo te nyunta murad kaisar rabbi sini agut. Amin. Murad rabbi sini agut. Amin. Amin ja business. Amin. Murad kaisar rabbi sini agut. Amin. Rasulullah nak kaswat murad kaisar rabbi sini agut. Amin. Syekh murad isani rabbi agut. Amin. Akka fedar rabbi atau. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagata ajaibat kan dufniyatu dia insyaallah taala subi tawuko yonifte ibadi rabbina agafatu gafatu ya lahdi kun akalata ubeki sittil himahadi kun akalata ubeki sittil himahadi yosha kites gafatu zafaristi student of Sheikhana Hamidi Najri bichame nagaru Sheikhut edda Sheikh Ahmad Tayyibi. Allahu Akbar. Hamide takbir. آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aku masih nyusulnya Rabbi sehingga hajatan doa warga yang dikata sinaan kan kisah anu katanya sinahu kan kisah pada sana nama itu bimukna tu nama itu be ani pada sana khane sinihima qaffa wa anni danakum namni amalti fiha garai fiha wadai fiha kamenya fiha lidianat ad-dunya bi sidatun al-ata
warri amantii firqaan adda addaatis aadaa hubattee miidiyaadhaan bakka jirtu gurmaa'ina isaanii cimina isaanii miidiyaan agarsiisaa turan. Nuti ahli sunnati wal jamaa'aan warri namaa wajji deemu yeroo dheeraatti yaannee namni keenya waa baasanii limooniin gannakkisu akka dura otoo gaafatee birraa yaaduu jalqabne taasisan nuu gadhiisu maaliif waan ahli sunnaa mul'isuuf otoo yaadaa turru karaa warra markazaatiin wanni hundi nuu dhuftee waan yaadnee fi waan laffaanisan itti geenye. Amma harargee keenya kan itaas nuu seenuunis warra duraan yaadaa tureef gammachuu guddaan hin dhagama. Harargeen itaa nuu seenuu harargeen itaa ganamsoo fi dura ganamsoo jambare lammaffaa joonneen bookeen nuu jambarte hundaan aanaa ganamsoo aanaa bookeen keessanii jirti addunyaa guutuutu arga. Namni haala sunnaan bookee jiraatu naa gammadu addunyaa guutuurra bakka joosaa jabeessa. Kan duraan qaama biraatti hidhatu fa'inneen idaan gareen teenya ni jirti jeeti hidhannoo isaa gamana deebisa. Kan bookeetis bakka jiruu gammadee achii garaa garee kana deeggaruu ta'a gaafa gareen sun mul'atte. Ana beektanii tokkoffaa waan inni fayyadu haala sunnaa mul'isa. Haala sunnaa dha'uun qaba. Qeerroo teenya kan gara biraa hidhatuu deemtu hidhannoo gamanaan nuu jabeessa. Kan gamanaan laafina jira seetee gara biraa hidhatte gamanaan beekumsa jiru seetee gara biraa hidhattes edaan gama keenyaanis beekumsa ni jira hooyyinnis ni jira yaanii gamana nuu deebisa waan inni dalag diinaanan dalaga. Addamaa siyaasaan kiyya. Faayidaan isaa ummatuufi faayidaan maallaqa kaardii namarraa fuudhan kanaa miti. Faayidaan diin mul'isu maallaqni wanni dirqama ta'eef kunoo wanni gosoota mana godhamu ni kireeffama miidiyaan ni kireeffama asirraa deemanii istaatuwwan ta'anii baasuudhaafis maallaqa guddaa itti gannaqama. Bu'aa kanaaf malee isaan naggata godhatuufi miti. Isaan naggata godhatuufi miti. Maallaqni har'a guuramus karaa sinduraa jiqiin eegalan yoo niqii sanirraa dhiyoo taanaa meemis ittiin dalaganii waan ofitti liqeeffatanii asiin kan ammas kana cufa. Ammas yoo guddate otoo deemuu meeshaa barbaachisu bisatanii dhaama fi guuttatuu barbaachisa. Kuni gaafa hubanne kaardii bituu kophaa miti qabeenya hundaanuu gargaarree hoggaa diin ta'uu hubanne. Faayidaa dhuunfaa ta'uu yaadu bira dabarree faayidaa diinetti hoggaa hubanne qabeenya keenyaanuu ni gargaarra. Warri naannugaa naannoo Amaaraa naannoo gubbaa kana jechuun akkam akkamiin bara dheeraa sagantaan kun dabraa ture nuti bara kana nu ga'e. Kanaafuu isas fooyyeffataa wanni ulamaan irraa bartu yoo keessa dhufes fooyyeffataa dhufnee fooyyessine malee alatti irraa hamneen fooyyessine keessa dhufnee ammallee qabxiin fooyyeffatuu qabdi yoo jiraatte yoonne qabxii kana nu fooyyessaa kana irraa dhiisaa kana itti jaa jenneeni bareeffannee akka barfamne goona kanaafuu itti dhufna kanaafiinsi isaa yakkisee nagaateen keenyas ulamaa'onni keenyas hawaasni keenya gurguddaanis qeeroonis akkana wanni kun diin islaam mul'isa ahlu sunnaa bookeen mul'isa ahlu sunnaa kana sunnummaa gadhiisuu kaate ahlu sunnummaa irra jabeessa beekanii yeroo ibduraatis rabbiif jecha ammas rabbiif jecha akka itti fayyadatanis isinii dhaama. Obbaa asirraa gubbaa gadhiifamullee karaa garee sana fayyadumtu jira jaan qeeroonni beektan maallaqa xiqqaatan hin qusatina akka garee dhaanawaa tamboo keessanii guddattu karaa isaan guddisuun deema
mana ketika pusadina yola tanis Rabbi jalan awan dari danunda yero sekian kaitan dari Rabbi miatnya teriyada ajini tingkatan demu nisurami agidat ahli sunnah wal jamaah bandisubi agidat ahli sunnah wal jamaah akka bonyina zamanati bonya subi waradi bonya sebonya Rabbi nuhabunu warakidan kami kaitan imzam Rabbi nuhabunu imana kami senyabutu imana kami senyabutu Sudasa kami senyabutu dunia ka senyabutu dunia ka senyabutu dunia ka gantelanga mauti anira sejal hayat anira ka mauti anira sejal hayat dunia ka mendumak tonte hudur besan akhirah hatau itu besan kabenya hatau kabenya tel ka terlebih sediakan akan insya Allah sediakan kabenya furia sehingga malah sediakan kabenya kedesa sembahan sehingga sediakan kabenya makin apa bahasa sehingga sudah sediakan kabenya sambil kerja haji apa sehingga sudah sediakan ketemu warga Arab di menjauh gaunda awanti ini banyak tunda lebih jangan kurang berlaku anjini senangkan Yesus kalau malu baca dunia dalam menuhamun kalau malu baca dalam menuhamun kalau ni bagian mana wani kene dia dalam menuhamun mata-mata kufa karena dalam menuhamun bila kufa dalam menuhamun istiqam nabi dalam menuhamun istiqam nabi dalam menuhamun maka syekh kata kufa birra ala dalam menuhamun kalau syekh kata kufa birra ala tinggal dalam menuhamun maka ibarat diwala dalam menuhamun maka jangan tadi dalam menuhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.